aho bisa nkaho bigoranira ariko bikarangira n'ubundi bafashwe nuko hariho abakoresha simukadi zitabanditseho muri ya mafuti yose mugenzi wanjye wo muri Rura amaze kuvuga aho bagenda bagakoresha simukadi baruye ku wundi muntu wagera kuri wakurikira simukadi baruye ku muntu ugasanga ni umukecuru cyangwa se ugasanga n'umuntu wapfuye mu myaka ingahe ishize nta koranabuhanga ririmo kuko ntabwo yinjira mu mikorere ya kampani ya communication ngo yinjiremo agiramo ibyo ahindura ni ukuvuga ngo akina n'amarangamutima agakorana nawe ukikorera ibintu agutegetse ariko ari wowe ubyikore kuri telefone yawe akakubwira ngo urugero nibwo nakubwira ngo urabona ngo abantu bari bagiye kukwiba ngo none ngo amafaranga kugira ngo akugarukire cyangwa se ngo amafaranga yanjye yuzeye iwawe kubera ikimesaje akoherereje kidaturutse no muri kampani ya telecommunication kudashishoza gake akakubwira rero kugira ngo yansubize kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri akakubwira ukabyikorera. Biranatangaje ko ubu ngubu ibi byaha mu babikorewe harimo abantu bize basobanutse bafite n'imirimo ikomeye, harimo abatarize, harimo abantu baciriritse, harimo abafite amafaranga, harimo abatayafite, harimo abakora ubucuruzi batabukora, harimo ingeri zose. Buriya icyo navuze ngo nta buhanga, umuntu usobanutse dogiteri wigisha kuri universite runaka wigisha ndetse n'ikoranabuhanga se cyangwa se wigisha psychology, imitekerereze ya muntu bakamubwira ngo rero ngo bari bagiye kuyakwiba ngo kanda akanyenyeri ngo kugira ngo agaruke ngo urebe ko momo yawe ikora, ukayakura kuri banki ukayashyira kuri momo bakayatwara, ukongera ngo uko tutabibona se ko tagiyeho. Ntubitekereze kandi uri umuntu wigisha by'imitekerereze, ukongera ukajya kuri banki ugakuraho nanone ugashyira kuri momo nayo bakayaraha, gutyo kugeza igihe kuri banki bakubwiriye ngo nta mafaranga ufiteho ahagije, akaba ari kugarura agatima siko bashobora kuba banyiba. Icyo nicyo kibazo. Yes, ni the QuickTimes nk'ibisanzwe, ni breaking news aho Tshisekedi bivugwa ko akeka ko bashaka guhungabanya umutekano wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutorokesha imfungwa za makala. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi akeka ko abashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu bashobora kuba bari inyuma y'umugambi wo gutorokesha imfungwa zo muri gereza nkuru ya Makala iherereye i Kinshasa. Ni the QuickTimes News rero uhawe ikaze, nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'andi akajya arushaho kukugereraho ku gihe. Ibi rero yabigaragarije abaminisitiri mu nama idasanzwe ubwo baganiraga ku mfungwa 131 zapfiriye muri iyi gereza muri rukerera hari mu rukerera rwo ku itariki ya 2 Nzeri 2024 ubwo zimwe muri zo zageragezaga gutoroka. Nk'uko rero ibiro bya minisitiri w'intebe bibisobanura, Perezida Tshisekedi yasabye igisirikare, igipolisi n'abashinzwe amagereza kwifatanya mu gukumira ibindi bikorwa byo gutoroka. Uyu mukuru w'iki gihugu rero yasabye kandi ko mu gihe iperereza ryazaba rirangiye abo byazagaragaraho ko bagize uruhare mu mugambi wo gutorokesha cyangwa se wo gutoroka iriya gereza y'Amakara baba ari bo abarimo imbere ndetse n'abari hanze yayo bazafatirwa ibihano bikakaye. Niho rero Perezida Tshisekedi yahereye agaragaza ko mu bagizemo uruhare hashobora kuba harimo
abashaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Abisanisha rero n'ibyabereye muri gereza ya Bunia mu ntara ya Ituri iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 7 na tariki Nzeri 2024 uyu mwaka. Ibiro rero bya Minisitiri w'Intebe byagize biti adakuyemo ko ukuboko k'umukara kw'abashaka gusubiza inyuma ibyagezweho na guverinoma gushoboka ashingiye ku irindi gerageza ryateguwe muri Bunia tariki ya 7 Nzeri 2024. Perezida wa Repubulika yasabye igisirikare cyacu n'inzego z'umutekano kuba maso. Umuvugizi rero wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yasobanuye ko iperereza riri gukorwa ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri iki gihugu, kandi ko ibizavamo bizamenyekana mu minsi 7. Ni vuba aha rero. Mbere y'uko mbareka ngira ngo tongere turebe n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ingabo za Wazalendo zategetswe guhagarika gusagarira impunzi z'Abarundi. Ni ukuvuga ko ni muri Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi, aho yategetse abarwanyi ba Wazalendo kudakomeza kwambura no gusagarira impunzi z'Abarundi ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Izi mpunzi rero z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda iri hafi y'umujyi wa Bukavu zihora zinubira guhohoterwa na Wazalendo, aho bamwe bavuga ko badahwema gusoreshwa amafaranga menshi bakamburwa umusaruro bakuye mu mirima yabo, abandi bakabakoresha imirimo y'amaboko ku gahato nko kuvoma ndetse n'ibindi. Tubibutsa ko abo Wazalendo ari igisirikare cyangwa se n'ubundi twakita abahezanguni n'ubundi ba Tshisekedi, kuko yafashe urubyiruko rwose arutegeka kurwanya 23 ndetse babaha imyitozo y'ibanze arangije abakwirakwizamo intwaro. Abo rero nibo bari kwirirwa mu baturage babambura ndetse banabakoresha imirimo y'amaboko ku gahato. N'impunzi rero mu nama yateguwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ikabera muri iyi nkambi, Wazalendo yabujijwe gukomeza gusagaririza impunzi, gusoresha no kubambura ibyabo ku gahato. Iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza Wazalendo n'igisirikare cya FARDC gukomeza kuzengurukana intwaro muri iyi nkambi, uretse gusa igipolisi gishinzwe umutekano w'izi mpunzi. Mu myaka rero ya 2020 na 2021 abagizi ba nabi bitwaje intwaro bikekwa ko ari abagize umutwe w'abarwanyi ba Mayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi, bagasahura inka n'ihene ndetse n'amafaranga. Impunzi z'Abarundi rero zatangiye kugera muri iyi nkambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera z'umwaka wa 2015 nyuma y'imvururu zabaye mu Burundi bitewe n'uko Perezida Pierre Nkurunziza yari amaze gufata icyemezo cyo kwiyamamariza uyu mwanya ku nshuro ya 3. Abarenga 30,000 rero nibo baherereye muri iyi nkambi. Ni The QuickTimes News rero, reka tube tubaretse mu gihe tukiri kubashakira andi makuru ajyanye n'aya ngaya. Nta kindi usabwa n'ubundi uretse kureba aho handitse subscribe maze ugakandaho, tugakomeza kubana mu yandi makuru 5 kuri 5 ndetse akakugereraho ku gihe. Pour cette 9e édition du FOCAC, le président Denis Sassou Nguesso est à l'honneur car le Congo a été désigné co-président du FOCAC aux côtés de la Chine.
C'est un succès diplomatique important auquel le rayonnement international du président de la République, Denis Sassou Nguesso, explique cette élévation du Congo à la coprésidence du FOCAC pour un mandat couvrant la période de 2024 à 2027. Pour le chef de l'État congolais, depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique s'est placée aux côtés de la Chine, qui s'est progressivement imposée au monde par son influence diplomatique et ses avancées économiques. L'Afrique et la Chine, ensemble, se retrouveront-elles en première ligne du combat pour le développement, fondé sur l'innovation technologique et la modernisation, à travers des projets concrets dans les secteurs clés tels l'énergie, la communication, les mines, l'agriculture, le transport, le numérique. Et c'est ici le lieu de saluer le programme en 10 points présenté par notre ami le président Xi Jinping. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, quant à lui, a épilogué sur le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique qui est passé de 120 milliards de dollars en 2018 à 282 milliards de dollars en 2023. Il a également évoqué l'endettement de certains pays africains. L'allègement du poids de la dette constitue pour de nombreux États africains un impératif urgent pour donner à l'économie de ces pays débiteurs une respiration économique vitale. Il est également souhaitable que dans le contexte de notre effort d'industrialisation, le portefeuille des investissements privés en Afrique soit suffisamment diversifié pour s'étendre au-delà du champ classique des ressources minières et énergétiques. À cet égard, je me réjouis de constater que nos efforts rencontrent la volonté de la Chine d'apporter une contribution décisive à la modernisation du Sud global et donc de l'Afrique pour l'émergence d'un nouveau modèle de développement innovant. Après la cérémonie d'ouverture, une autre étape commence, celle des conférences de haut niveau au cours desquelles le président Xi Jinping et les dirigeants africains vont mener des consultations sur un pied d'égalité et approfondir la connaissance mutuelle par l'élargissement des durées d'entente et bien entendu de renforcer l'amitié tout en promouvant la coopération.